Paté de ostras de Cambados, croquetas de queixo de San Simón feitas en Lugo, marmelada de pemento elaborada en Oleiros ou preves feitas en Vilagarcía. Esa é a carta de presentación do Degusta Galicia, un saboroso salón gastronómico composto por 63 expositores. Todos eles teñen un nexo común, a orixe galega e a elevada calidade dos seus produtos. Son recetas sin salir de la tradicional, pero en su mayoría todo con productos básicamente gallegos. Los jamones, las cecinas, la leche fresca que es de una granjita de Lugo. Entre a oferta atopamos innovacións culinarias con produtos da terra. Un producto que somos os primeiros en elaborar, que é a ostra enlatada en vinagreta ou en auga de mar, o natural, e en escabeche, como se fora mesilón. E é un produto que está sorprendendo moitísimo, encanta a todo o mundo. E o que estamos ofertando sobre todo agora son para os acompañamentos e tal, as mermeladas de verduras que, digamos, o produto así máis destacado que temos xunto coas de froita que están mezcladas con, bueno, algo de alcohol, algunha especia. E tamén respectando as tradicións. Nos o que ofrecemos son os meles de antaño, o que facían antiguamente os nosos avós. Deixar o mel no monte, as colmeas, sin tocar as alzas, sin tocar nada, simplemente ir na primavera a facer unha visual de como están, non botarlle ceras, non botarlle tratamentos e despois chegar o mes de setembro, recoller o mel como antes, sacalo das colmeas e envasalo directamente, sin pasteurizar e sin filtrar. De momento, entre os vendedores, bo sabor de boca. Tenemos buenas perspectivas para el fin de semana. Esperemos que sea un éxito porque también es publicidad para el pueblo y siendo de aquí sería un orgullo que vaya creciendo poco a poco. Entre os que esta mañá se adentraban polos corredores do Fexdega, satisfacción xeralizada por atopar tan preto da casa unha variedade tan ampla de produtos a un prezo asequible. Ya hemos probado varias cositas y nos vamos a llevar unas cuantas para Madrid porque está todo riquísimo, el vino, todos los patés, las salsas, todo está estupendo. Hemos entrado y primero con el paté de ostras, buenísimo, buenísimo, luego una mermelada de pimiento, buenísima, vamos, de por sí llevo una. No es un queso normal, suave, es que es suave y a la vez tiene muchísimo sabor. Bueno, esta lagrimilla aquí que me cae es de la impresión, muy recomendable. A primeira edición deste salón estará aberto ata o vindeiro domingo entre as 11 da mañá e as 9 da noite.